Chamanikab Jehova, kakoit sait nekitochok asikobit ketebi kibagenge kinetkei lesson number 8 ne notok eng betutab rani ko lesson number 8 nekokeit eng quarter-ini kolen barakunyi kimnatet eng etietab Kristo. Ko atochok tugul ko asikobit ketestai ko ongesa sikobit kondoiwech Kamuktaindet. Ongesa anyun Jehova Kamuktaindet nyo kimwae kongoi eng saitab korake. Kongoi Jehova nekoiribech wikit komugul ako kaikonech kasarta sikobit kebwa kelyekuk Jehova. Kisome Jehova kele notok rongwech tamirmiring'ung netilil asikobit koek inyendet neng'ololi Kiptaiyat. Itililech eng tekekwokik chekimuchi kokokeyai chemailos kaineng'ung neiwekat. Akot chekasik Kiptaiyat kesome koitebi koboto icheket akikochi kayanet ak kenai ng'olyong'ung. Ara unyech eng kebebaikuk chechoto bo Jesu Kristo. Kisoin ak ilosun eng kainetab Kristo ne Yetindenyo. Amen. Amen. Ko eng betutab rani komite kiboitinik chobwoti ale nekit konai tugul. Ko amu kasarta amu kitinye chekimoche keng'alale ko sikomwa chitugul kainenyi ak lesson nerube nenyone Jumatatu kwoeng kasi akoi komut kasi. Ko amakitou amache atach Pastor Nyalilei komwoiwech kole tos kole ne biik cheisubech eng YouTube, tos kotinye maswali anan ko tos komite comments age tugul. Kongoi missing Lilian. Kongoi eng kiboitinik tugul chekokosobwech. Amache amwa kongoi missing eng kurgat Sam nekamwa kole kongoi kiboitinikab Jehova eng konuneng'wong. Mi kaniset nebo Kuinet. Ako kale mi biik cheechen cheosen chebo kenyisiek 100 boiyot nekekure Daniel arap Chirchir ak Rael Chirchir nebo kenyisiek 90. Kale kokoyotyi sikobit kosoman ng'alaek akokase amdaenyo. Kongoi amu koiyapta Daniel ngoberurun Jehova Samuel Kurgat. Ameche kemwa kongoi kora eng Davy Kibe. Kale kongoi missing eng ng'alek chekoakas ako boiboiyet eng ng'olyondoni kokas. Rejo Chepleting kokamwa kole oye abaibai eng betut age tugul kale ngoberur ak Jehova eng kainetab Jeiso. Meche kemwa kongoi eng Ruth Chepkoech. Ruth Chepkoech kole amen amen. Ngoberur ak Jehova kiboitinik tugul chotesetai onetech ng'alechu. Meche kemwa kongoi eng Noah Talam. Kale Talam kongoi missing eng lesson nekibo wikit konye. Amu kale tebutik chechang chekiotindoi missing kingong'alal gogo Lea kale kitoret ng'alechatak. Akale kongoi missing eng kanetisiet nekiakas. Kale Emily Chesang kale kitindoi meeting anan tuyet nebo kerionok eng Eldoret kaniset nebo Kapkoros akamwae kongoi eng ng'olyondoni. Emily Chesang kamwa kora kongoi eng lesson ipkoe kityongon mi tebutiet nekateb kole eng kasarta age komi biik chekikobesio biik ako makomi chomyet. Kamwa kole uiye chechang ko pastaek kale kikobesiech eng kasarta nemakemi kibagenge. Abwoti ale ong'olole ko kaniset akoker ole uiye ne nekoai sikobit kalyet nemie. Robert Kipchumba kokale ngoberur ak Jehova kiboitinik tugul. Daniel kokamwa kora Daniel Kemboi kole amen. Ameche amwa kongoi missing eng tupchoni kikure mi tupchet nekale Kilela Kipchumba. Kokamwoiwech Kipchumba kotoretech eng ng'alalet nekoking'alal eng kutitab Kalenjin anan ko Nandi. Akotyem kotoretech eng ng'alek imuchi kakiteshi ng'alek chebo ra angap kobo mutai. Ko kamwa kole oye eng kebeberta agetab keboisie ng'olyot neu kipng'omengek kale kou ng'olyot nekiptubotoi
kala katalen katakimwa kelen ngamutik akatalen kala ngimwa ile ngamutik ko katoretech ko kamwa ngalek chechang ko kakimwa mising Kipchumba kongoi ing toretet kitestai iboru kele itesetai ikasech ko ngikasech ingen ile uyen makasak ngoliondono ko ngimwoiwech eng yu ko koi toretech sikobit ing lesson nekirubegei kemuchi kemwa eng oret nekararan ko kounotok kiboitinik kelen kongoi ing chi age tugul neisubech ngobirorok Jehova. Lilian, testai. Kongoi mising, kimwae kongoi eng kasubik amu icheket kora chebendi kotesetai koibe ng'oliotab Jehova koityi biik alak sikokas komie akoelewan. Ko ketesetai kenyoru kora kong'ololi Paulo kong'ololjin kanisetab Korindoek. Kemi keng'ololi kurget nekitonone nebo metit komitei Korindoek netai 15 koitei 14 akoi 17. Ako notok ng'oliondoni kimitei yu ko kifunguet ne noto yote lesson tugul eng wikit komugul. Ko agere ale kitonone yotok mising ko ngoname chi tugul ng'oliotab metit kolen Biblia eng yu kole ak ngokima king'et Kristo kobuch anyun amdaenyo. Kobuch akine kayaneng'wo ak kakenyorwech kele kibaorinik chebo lembech chebo Jehova amu kikebaorian akobo Jehova kele kiing'et Kristo nekaka maing'et Jehova ngotko maing'et Jehova ngotko making'eti chebeku amu ngotko making'eti chebeku ko kimaking'et Kristo akine. Ako kimaking'et Kristo kobuch kayaneng'wo kotaumi eng tengekwokik. Yakas komwalale Paulo ng'oliot kabisa neikere ile katonone ng'oliot komwae kole ngotko making'et Kristo kobuch amdaenyo. Ngotko making'et Jehova Kristo kobuch kayanenyo. Ngotko mang'et Kristo kotakemi eng tengek. Iker ile eng yu kamwaiwech kole lumeiwot ng'etetab Kristo eng sobetab Kristianindet. Igere ile lesson nguno nekong'ete Sabato akoi komut kasi ketore kosubi ng'oliotab ng'etetab Kristo ne noto iku msingi nenyonet nebo Wakristo. Ko kito nebo oeng nekimwoe Paulo kole ki amune sikong'alal Paulo akobo ng'oliondoni resurrection. Kenai kele ki betusiekab akot Paulo anan tai akot nguno ko ngap ikere ile kere biik ko kikere biik alake kole kitinye bistoetab ng'etietab Kristo kimaiyan. Amune? Amu kiyoni biik chechang kole ngokakome chito akot nguno ngeker chito nekakome ikere ile kale koutyoni, yekakoutyon komong beek atyo koyam. Ko yekakoyam kong'et borto koek ng'ung'unyek. Ko yekakoek ng'ung'unyek kotakomite nee. Atya imwa chito kele mitei ng'etiet ng'etitoito ano nekakoek ng'ung'unyek koek buch. Ko kimaiyan. Ko biik alak ko kiyoni kole yani tamirmiriet ko wendi kong'et borto koek ng'ung'unyek. So kimakoyoni kole memukaksei yani ngot ngilen ile yebit ile acha. Ko kinoto anyun nekiker Paulo kole ngong'ololji. Amu kikere biik kole ngokakoek meet ko kakobek sobet yani makomi kiy age tugul netekeng'olole is kakobek yoto. Ko amu notok ko kikere kole kararan kong'ololji biik koleji biik yani yeka meetab Kristo
kokonech koborwech kole Jeiso koiboru kole inendet ko ng'o amu kikibor eng taunet kele nyone akonyokomee akong'ete. Inendet neikere nguno ile namegei tuguk tugul eng ng'etietab Kristo. Ki age tugul nemitei ko inendet, yani ma namegei ki age tugul. Ko neiboru kas kole kaka komee Kristo komelen ile kit nekanyokoek karieb chi akome anan koek kou sese nekakwergei kome. Koborwech akobo Kristo kole ng'o Kristo. Jeiso inendet nekime kobo kap Jehova amu kikere akot eng Mathayo 16:16 nekimwoe Peter kole oker inendet ko Kristo ne notok ko weritab Jehova. Akot ngiker eng Johana 8:58 kora kong'olole kole anendet ko notok komwoe Paulo kole keborwech kole Kristo ko ng'o akoborwech kimurtoiyot. Kale ngot ko mami kimurtoiyot ko meet puch kimurtoiyot. Lakini yuto kimurtoiyot kenyoru katerteret eng tekekto. Koborwech kole kora, yani sarunet nekikenyoru kesorwech ko amu meetab Kristo. Kole Paulo ndakimang'et Kristo katekemi eng tengek akinai ile kikakeeku keeku kikure ne arap Marop, yani we became Kipsagarek. to sin. Kipsagarek. I was looking for kachenge ng'olyono keeku kipsagarek. Ko kikenyoiwech kat akesorwech amu notok Isaiah 32:18 ko kikinyoru, yani kesorwech kenyoru no kilen our salvation is secure. Eng kayanenyo kamang'unet nebo tun ibwoti ile kamang'unet nekisirei meet kone kokonech ng'etietab Kristo ne notok keker kele kitindoi msingi netononot nemakilen itindoi tushawishi achicha amu kole kikitupchi Kristo ko kikinyor makomitei kikeat. Kimong Kristo ko notok neiborwech kole kaka akot akicheket keng'etosi amu kikong'et. Ko eng wikini tugul ni neking'ololi kekere kele iborwech akobo Jeiso ne inendet nekime akong'et akoek akobo kap Jehova nekitindoi Jehova the plan, yani kikure ne the plan eng nandiek. Tetutietab Jehova ne kong'ete melen ile kilen ki tetutietab Jehova akoi rani sikobit kesorwech kitindoi Jehova tetutiet. Inyoru eng yo Kolosai 2:12 ko ikere ile king'etech amu Kristo nekikong'et. Kitinye nyikanatet Paulo komitei amu ng'etietab Kristo. Ko neiborwech kole atinye kile Paulo eng Timotheo 2:1-12 kole atindoi, yani nyikanatet amu Kristo neking'et. Eng ng'ang'utiet 20:5 akoi 6 koborwech yoto kora kole ng'etietab Kristo ko namegei tuguk tugul, central, namegei tuguk tugul amu ng'etietab Kristo. Ko noto nekonech keyan
kele weksei amu kimwa kole anyone. So kiker ile anyun tuguchu tugul nekamwae eng ng'oliotab metit kolen ndakimang'et Kristo ko kibuch kiy age tugul. Amu kikong'et Kristo kimuchi ketononse. Eng sobetab Mukristo kopire muguleldong'ung amu Kristo ne noto. Iyoni ile inendet netinye kimnatetab ng'etiet. Inendet ngot Kristianindet ngot komamite ng'etietab Kristo kobuch kiy age tugul. Yani lakini kiyoni ng'etietab Kristo kouo chito ko makimuchi kitononge. Noto nekonech kelya kebe keamde ketiense keyokten iwendi amu ingen iyoni kou Paulo nekiingen kole amu Kristo neking'et komami kiy neitonono. Akot ndangame komi ng'etiet nesire kererit. Ara anyun ngot inye ikose ile ngap ikose iimige inai ile king'et Kristo. Komakomite neilen ile ara kererit kobekyin sobet yotok ajasire sobeng'ung amu king'et Kristo eng chekibek. Ngot ikose koimin tuguk chechang inai kora ile makoit tengekto ko kikosir Jeiso king'et kiko tugul ko kikolipan tengekto. Notok anyun makotinye tengekto ieku kipsakariatab tengekto. Ngot ibwoti akikere ile oroni meet inai ile kora meet komanomchini ng'ony. Akot ndeeku ng'ung'unyek inyoru borto age nemwoe bukuit kole kikonin borto netilil. Nyikong'etin Jeiso yekawek. Iker ile itindoi kimnatet. Konin noto kimnatet nemite eng ng'etietab Kristo. Ko ngebe eng Jumambili abwoti ale ngot komite chi nemoche koteshi mwalimu age amakibe Jumambili sikiro kele kakoborwech ng'etiet ikere ile kakonech msingi nebo Kristo sikebe Jumambili ne noto mwoe akobo kabarastaet eng ng'etietab Kristo. Tos mi mwalimuiot nemoche koteshi ng'olyo? Kameche ates Lilian ale kimnatet nebo kamang'unenyo. Kamang'unetab Kristianin age tugul nekikotach Jeiso ko ng'etiet nebo Jeiso neking'et oldab chekibek. Chang biik che echen che kandoik anan koba kanisa lakini kikoruiyo ng'ung'unyek meet ako mami nekikong'et. Ngiwe nguno ku Mohammed, iwe nebo Buddha, nebo India, nebo Buddhism, koba Islam nin, komelen mami agenge eng ichek chekikong'etyo koek Jeiso Kristo ne inendet ko netai neking'et eng oldab meet. Ko sikeomdoi akobo Kristo Jeiso koamu kamang'unet. Kamang'unenyo neiterteri kele kime Jeiso akoter. Inendet ko Jehova nekiterter meet akolanda kwa bitonin. Kamang'unenyo eng kayanenyo kengen kele kitindoi akeyoni Jeiso nekiterter meet eng terchinet nebo biik chechang chekikomeyo. Kongoi eng yotok Pastor. Kayanenyo komite eng ng'etietab Kristo. Ko ingetestai eng yotok amu kakeker eng yotok kotesetai Paulo eng ng'olyondoni amu meche kokimit biikab Korindoek sikoelewan akobo ng'etietab Kristo kosir yekibwotitoi. Amu akot nguno ngap komi tuguk alake chekiyoni lakini ng'etiet komeche koker kole Paulo kanai bichotok akinetech akot akichek. Ko yekakenai ng'olyondoni kenai kele amu ng'etietab Kristo ko ndakiisto ng'etietab Kristo kindoi taban inai ile akot keamda ng'olyot ne notok
kebe ng'oliotab Jehova. Ko kakobut ng'oliotab Jehova. Makoi ing'et ak imwage. Amu makonamegei, kakimwa kele namegei kiy age tugul. Ko makoi imuch imwoe ne ngot ko mami kamang'unet ne notok kele king'et Kristo. Kotaune Paulo anyun eng yotok kurget ne 15, Korindoek 15 koitet 1 agoi 4, kokamwa Paulo kole ne. Ako moche kosoman chi age, lakini aker tuguk 4 chekiiro Paulo eng yu chekamache komwoiwech. Kale kiamda akobo ng'oliot notok. As ko kikinet, kiiyan kolechi Korindoek kioyan, kiotach amu ng'oliot ne notok bo kimurtoiyotab Kristo ne notok kiime akosorwech. Kale kotonone ne notok ketonone akot akichek nguno. Kesorwech amu logoiwek chemiachen kiityi Korindoek akoitwech. Iker ile mwoe kole logoiwek chemiach komwoe kole Kristo nekime ko kiime akobo tengekwokikchok. Ne notok ko sikobit koisto tengekwokikchok. Kikitup ako king'et eng betut nebo somok. Notok neituitosech ng'oliot nekaking'alal eng Sabato kele Kristo ko king'et ako kamang'unet ko mabuch. Amu mwoe Paulo eng yotok kolen ngot ko yani muguleldab ng'oliot logoiwek chemiach ko amu kimite kele mite ng'oliot tononi amu Kristo nekikome. Kong'alale Paulo kora akobo ng'etet ne notok kichop Jehova kong'ete tai. Ngisoman kitabutab Luka 24 kaitet 44 akoi 47, Romanik 1 kaitet 1 akoi 4. Ko igere ile kabwatutikab Jehova chekitinye chemiachen kong'ete tai. Ko kitinye kole nyone Jeiso nyokome asikobit kokeskei maunotet nekiking'alale eng kitabut arorutiet neos akoi arorutiet nelel. Kenyoru eng yu kele kakenai kele kikinyalil Kristo ko kime kikartat komoib buch. Kiboto mpango nekitindoi Jehova akobo inye akobo ane. Komwa kole Paulo anyun kole weritab Jehova ne notok kotinye kimnatet eng etienyi. Ara anyun tupchosiek cho kikere ile kakinde Jehova signature. Ikere nginde kakinde signature title kokakobunchi kokinde Jehova signature werinyi sikoborgei kole Jehova nekitindoi mpango nekosorwech ko king'et ko sikobit ng'etie notok bo Kristo. Ko kiyoni kele eng Korindoek netai 15 kaitet 2 akoi 11 ko kiyan akeyamda. Makoi iamde kito nemeyoni, makoi imwa kito neimwoe ambut koek kole lembech. Ko igere eng yu konetech Paulo kole ng'oliot logoiwek chemiachen chuto nemwoe akobo iyoni akobo ng'etietab Kristo ko logoiwek chemiachen chekimuchi kemwochi tupchosiekchok, choronokchok akiyoni kele kikong'et Kristo akonyone. Akot nguno ngikas ikere tuguk chechang cheyoyoskei komwoe biik kole omoche kokeskei betusiek. Keshin kiano, lakini ngot kometuiye iborchi ilechi kany amwa keng'alale ng'oliot nongen asiborchi amu kimwa Paulo kole kiiro biik chechang akot Peter nekiiro Petero ko kile Petero ni ko weritab Jehova. Kiiro 12 kole weritab Jehova.
kale akot biik alak 500 kokiro kora. Kiro James ak kayoktoik. Kale akot kole Paul akot ane ko kiaker. Ko amune sikomwa kounoto kole ngot ing'ete ikose ile meyono ibitebe bichoto. Ara ngachek che kimekemi betusiechoto ko tos kimwa kele kimami yotok achicha. Eng betusietab rani kiyoni kele amu mwoe sirat ng'olyot. Kikero eng konyekchok walutiet nekikowal ng'olyotab Jehovah. Biik chechang che mabwoti ale mi chi nemengen kole anom ko kiuni atkinye lakini kikowal ng'olyotab Jehovah kot kowalak chicho. Kiker ile kimnatetab ng'olyot nito nebo Jehovah kong'eti che kikomeyo, ing'eti che kikosopcho che ingab ile soptos lakini kikomeyo. Kiker ile kaka kitindoi akot akichek baornatet kemwaite kou ye kimwae Paulo kolen ibotebe ngot komoyoni kito nomwoe. Ara anyun tupchosiekchok eng betutab rani awendi akesu keyoni kele eng ng'etetab Kristo kitinye kamang'unet kenget kele kikong'et Kristo. Ngebe nguno kiyoni kele king'et akemuchi ketonon asikobit kemwaita ng'olyotab Jehovah akemwochi biik alak kele nyone Jeiso konekit noto kikong'et. So kebendi Jumatatu kora kenai komie kele mutai konyone Jeiso Kristo. Tos lene Maramaro kwa Jumatatu eng yoto. Kongoi Lilian eng kanetisiet nekaitou. Ng'olyot neo neng'olole tugul ko ng'olyotab ng'etietab Jeiso ko kamang'unet eng achek tugul. Ngisoman eng kitabutab Romanik somok logoitinwek somok kokon akobo ng'olyotab kabatisanet. Koek arakutiet agenge neiborwech lengo nebo ng'etietab Jeiso kole ne nekonech. Komwokoite somoku kole anan maanai ole achek tugul chekikibosenjech Jeiso Kristo ko kikibosenjech meenyi. Notok anyun kiketubech koboto inendet eng kabatisanet akoi meet. Sikou ye king'et Kristo eng yekibek eng torornatetab kwanda, kou notok kibendoti ak echek eng sobondo nelel. Kibendoti eng sobondo nelel kou ye king'et Kristo kong'et asikobit kenyoru sobonoto lel amu king'et eng sobondo nelel. Kikibosenjech meetab Kristo. Ak kou notok kingemong'u eng beek ko karakutiet agenge nebo ng'etiet neking'et akine Jeiso eng meet akoendot eng sobondo nelel kebendate ak echek eng sobondo nelel. Nito ko kamang'unet kenai kele kakai kimitei eng Kristo ak kikiyoni akobo ng'etietab Kristo ketinye kamang'unet nesirtoi. Ako sobenyo kemitei eng kayanet eng Kristo Jeiso kebendoti ko kiyautik chelelachen. Amu kamwa sirutik kole notok anyun ngomi chi age tugul eng Kristo Jeiso ko kikayai koek chito nelel. Okero kakosirto tuguk chebo keny okero kakoek chelelachen. Yekimitei eng Kristo ketinye kamang'unet nebo akoi amu kiyautik chelelachen ako kikonyi ekonet nenyonei Kristo nyokomute kanisenyi. Ye yotok kimitei koboto inendet yekecheriaket aketoroch eng soet. Jeiso nekikeni ko Jeiso nekime akong'et. Notok amune asikeomdoi ng'olyot nekilen ng'etiet. King'alal Paulo eng yu eng ng'olyotab ko kakobirtogei eng kitabutab Korindoek netai 15:12. Kole ara anyun ngeomdoi Kristo kele king'et komong eng chekibek kotepto ano sikomwoe alak eng kwenung'wong kole mami ng'etiet nebo chebeku. Kalia ngotakakiyomdoi Kristo neking'et asikokonech kamang'unet kele mitei sobet kosir kererit. Kolia asikomwa alake eng kwenung'wong kole mami ng'etietab chebeku. Kale kang ngebek ko kakobek yotok. Ngabikas chito age komwa kole ilechi chito tun kakang'etin
tun kawege Kristo ko tun kitoro chi tokol kole jinji ta ka gara iwe men sabe na banguno me bwatu kala ke batun sabe ko be kira ago utara kole ji tak saba genga ago be mato kana kole kaga mi te sabe ko sir gererit ago mi go mawne ko sir gererit amu meje gerit ke gara engal yadal nito amu ngap ko ngala ji ta ka gelle mi te sabe pio anan ko mawne ko sir gererit ko ger ci togolle kaga mu jibi sabe ko masin gara ko gay may ibi sabe ko ilione yani engoret nabo mawi iji te engoret tap tam mir ne sabe ne wendo tinga wana gero meje geri be ga tam mi tanga ni jose ki ko bwa saka ge buru ko ge ngala ka spiritualism kot ko ngele ko magi ngele yebo no tos ko me jito ko ga ko endo tinga masin so ko gere jago lion nata kamane sigere ngap ko be shakala ke gitun ko be taga ne gitun ko le yin jabi oso fulani o ka ko sirta jab kametin ni ga gitun jiya ko tun ko e ko le yin jit kay o kingo sirta jab kametin ni ko gitun ko we ke ga go ngala luwe enga kemboy kala jo ngala luwe to ko ga ra nyone to ku ja jo ga chami takapat tagi ami ko nyola ga gitunji jami ga bat ibo ga ko moji ba yota pin bamurta is bamur ko bala ko je ko moy bamur ni gatun je kametini wala sabriyo nek plan nang ko la ko bojo ko to bi jo ko bojo ga je tugu ko sub ga la may ta jit ko nyoje be la kwet ko nyoje je kamet wa ko ga ko sirto tugu ko yota ke ngap ko to go ne ko magi ngel ne gam dai ngaliyo no ne mi je ngala le ran ko gene gele mi ngeti tap chebegu ago ngeti oni tap chebegu ko yaga wege gupta ya tizo ko ngeti ejectable chikya guru ya ngongenye ije ki ngeti sabondo ko je ije chigian Kristo ago an ngalyo ne ngeti ne ba nguno kale ngot ko mamite ngeti tap chebegu ko ngala surutu ngole ananga ngoy bawlo kole ko gaga puch am daen nyone gam dai ako te jek paulo jigam dai wagra na ngorindo te gisur wak paro no ga sirchiro le mablevi te gisur paro no ga sirchine beso ke moy gelen o sigu ako an Kristo nagi mago nget nagi mago baten ko ga am daen ngala lo ka ting tingi no ko ga puch amu isi ngot ga gam te jita na nget ko ga puch am daen ni te ngala putu buch te matilagi po jam daen nyo kayanen nyo negi ami gele ginget Kristo ak yani gele ni tak sabanda ko ge nyegi anengene ko gaga puch kayanen nyo ngot ko gaga manget Kristo lagni ngot ko ginget Kristo ket nyegi mnatet amunga leta murta yat ko gimnatet engije ke zaru ago engije ke lustos ko berberiet so ngaliata bam taet negem tei ngaliata kanen nyo ko puch ngot ko gaga manget Kristo ko ga ge ko ge gara pawri ne sigi pawri ni lembeje gut ke pawri ni jito na ga manget ke legi nget ko ga gi lembeje ako te ke am te je ka gut ke ngololi ran ingles ni ke ngololi get ni gimnatet ki ngen gele ngolole jito ne gi nget ne gi me ago nget ako tongania ta bije ke rutos asiye gi ruye engongenye ke nye ko mangne ko sirereri kengele ko na ta kenge kenge to singe ngekini sabanda ko lazinyo ke gubare ne chabalam beje tegi ngalali gelengi ngeti na ta kamne singa sa mo elelian ko tingdenge ne bawlo ko mo golen kira kinget ko bartige ago pik pagal mut ete ko testa nyo to le en bija to pagal mut ko to sabto salage ko iguru ya lage engara te gale jini to sabto ko mo jibi tebe si na ile kaga amugi to sabtos wakati na to bijo tagalake si na ile gagi man kira bi keizo gibni engonda ko ga gonge sima pariat na balambe paulo engane tisheni agam dawte kege lagne tinda bawri ne tegiro ko ga gonge Kristo komma golle ngotko mamite ngeteta Kristo ko mamite ngeteta tebe wagi jege ak ko baru gara golle kaga te ge miteng menge ngam dani kem te gelengi ge sarwe je ngendo
amabunu nito konunetab Kiptayat ko katomo kopit saruna noto katige dengek to kero lakini magi dengek amu kigesarwech eng meetab Kristo kikounech karatikab Kristo nito kamangunen yo nito kitane ketonon eng loyo kemejen ako nito sabandab koegeny yekian eng Kristo nekikartat akobo tengek kwogikyo eng noto ko magi dengek to lakini ngot ko magian akobo ngetetab Kristo kenai kele kaga to ngot ko maginget Kristo ko kamame ngot kamame ko ka tom kesarwech tengek kwogikyo kikilen kisarwech amu meetab Kristo eng notok ko in po kamanut ng'aliotab ng'etiet kiguye akobo ng'etietab Kristo ko kamangunen nyo nebo agoi ng'aliotab nyalilwogik chetesetai nguno eng kuretab asista chemildogei kum egonet nebeku ng'alechu tugul chu ko yekiro Kristo konyone eng bolik nyone eng bolik Kristo ne kime akong'et ngot ko mami betunotok nyone Kristo eng bolik sikokeska tindiotab emoni ak nyalilwogikab emoni koboru kole kakimildoi nyalilwogichu agoi nemakengen kele bekchini bono lakini kameche akono kole mi kamangunet eng ichek chemuitoi akoi kakesunet amu egonet agenge newekse Jeiso notok kime akong'et akwo akotebe utab tai nebo Jehova kwanda ko yeweksei nyokomute kanisenyi kokeskei nyalilda ak tengekto eng emoni aketinjin bistoet ak kit age tugul akoek emoni emet nekitepche koboto koikeny ak Jeiso ng'oliot nekilen mahali pema peponi kele ong'etanyuni kele kakosirta anom kokwanom ara kimakchini kele mahali pema peponi Mungu amlase mahali pema peponi komeche keribkei nakasub kemwa simaketeken kelechigei kaka mee chito etya kouya ipkotebi ak tun kokakobekyoto atindionnyi mahali pema makingen kele tun wekse Jeiso anan mami Jeiso notok kamdoi so kikwochi chito akobekyoto atindiot mi betut nenyone Kristo nyokomuti ichek tugul chikoruiyo mamite mahali pema peponi chipketebe uya kole kele meyuto mahali pema yu komi ole uo katakaromit kidogo ngap komite biik alak cheneti nekile purgatory nekale kibendi kora sipkengotko koinye tengek komite uya ipkekon discipline korok kechululu kechilin korok ngibi itare betusiek 46 kakotiak tengek teng'ung nyikendai nas mahali pema peponi kero so ko kanetisiet nemanamegei ak oretab sirutik chetililen kanetisiet nebo man ko kime Kristo akong'et tongwaniat nebo ichek cherutos kamang'unet nyo yekian inendet ketinye sobon nebo koikeny ak egonet nekacheriaket kebote nyundukitutorochi Jeiso kokaking'etyi akichek ngotko kiakeruye ng'ung'unyek anan ngotko ketesobtosi kewalda echek nematya eng kamisetab konda aketore Kiptayat Jeiso notok kamang'unet nebo kristianin age tugul ako nenyolunot kiyan kotebe oritab mugulelwekyok ak kinai lagokyok ak keamde eng bororiosiek tugul kot koit kakesunet ak keker Jeiso tos mi chi netindoi tebutiet anan ko ng'oliot netesei amache ates yotok eng Pilipik kurget somok kongete koitetab 9 ak 10 ko maketab Paulo ko kole sikenyorwo eng inendet komatinye imandanyu nebo ng'atutiet ako notok nebunu kayanet eng Kristo Jeiso imanda nebo Jehova eng kayanet 10 asikobit anai inendet ak kamuktaet nebo ng'etienyi imukoksei aramaru ak achek tugul chekimiu kiyan kele king'et Jeiso lakini keesyo eng kele mang'et Jeiso amune amu kale Paulo ng'etietab Jeiso ko kamang'unenyo ama notok kityo kokesoman kurget nekele ak kiking'etech sikobit kebendate eng lelindab sobondo ingot ko kiesyo kimnatet eng oritinyo nekikitach eng inendet neking'et akotokowekse bortonyo ilen oyem kikotemena tengekto kikotemena kikile tatinye nerekek tatinye kasetab nya tatinye tugun ng'esia cheuchu kokeesye ile mayam kimnatetab Jeiso neking'et inendet eng chekikobek kowal muguleldanyu sawendate lelindab sobondo
Kounotok kimuchi keesyo kele mang'et Jeiso eng ateboshekab boisionikcho. Amu ngot ko king'et Jeiso notok akomi muguleldong'ung kotinye kimnatet kobar borwekyok chebeku tatyo kokonech borto nelel eng orititab Jeiso. Kounotok tos kimwoe eng kutit anan togu eng meng'atoshekyok ak ateboshekyok kele kiketach Jeiso amu kale bukoit ak inendet nemi Jeiso ko kikayai koek yautiet nelel. Ko ngototakemi kosobe chito neos neki Adam nekitai koboru kole mi reruno ui nakilen kasoro amu ingot ko sobe Jeiso ako sobe Jeiso inotok muguleldanyo komoita kowek borto kwai tengekto ako tere tengek akilen moboto ara takemi ng'uny nebo tengek. Ingerikyi Jehova sikobit kokonech kimnatet akechomchi kobaigei tamirmiriet netilil eng sobondanyo tatyo kotoi kimnatetab Jeiso konikale Paulo amoche kotoi kimnatetab ng'etienyi eng okwek ak achek cheiyoni. Kongoi. Kongoi mising. Somanchigei kitabutab Korintoek netai 15 kaityenyi 9 akoi 19 asinyoru kanetishetab Jumatatu. Karibu mchungaji eng betutab kwen kasi. Kongoi mising. Kongoi Lilian, kongoi Ramaru. Ak kiboitinik chekaotes. Nitok anyun ko kanetishet nebo kamanut eng achek tugul. Yutok yemitei lumeiwot nebo kayanenyu. Amu kamang'unet nebo logoiwek chemiach, kamang'unet nebo sikunet, nebo kristianin age tugul komite kelutab ng'etietab Kristo Jeiso. Kele kinyokolach Jeiso borinyo akoib akoi komurtoiyot ak ipkome ak kikitup eng betut nebo komut kasi. Koru eng sabato komite kererit ako betutab tai nebo wikit kong'et. Ak ingong'et Kristo komelen king'et inegei ako tokosta kipsengwet. Sikotyo kotobote alamalaik ako kitebi Jeiso betusiek 40 ak kembousiek 40 kwai baornatet nebo ng'etiet. Ketare Ramaru yobo mwisho ikanging'olole kele mitei kanetishet nekikobit ak nekikobesho kristianik chechang nemakindoi kamang'unet akobo ng'etiet. Nyigisindo anan tigityot nebo konu lumeiwot nebo kayanenyo ko Jeiso nekime kikitup ako king'et betut nebo somok. Ami kwaeng kasi nemwoe kole Kristo inendet taita wanyo koboisie sirutik chetililen tongoniat. Ingiwe mbar ya kikol bandek komi bandek chesikorutu ako megeni bandek kun alak ako tesetai kotun kosukururi ako ngururi ko ngiwe mbar ingen ile mi alake tangoniat nekisho kobit. Ko kamwa sirutietab Jehova ing yu eng kitabutab Korintoek amu ng'alek chechang chekang'alal Paulo komi kitabutab Korintoek 15. Ameche ataune 12 somani kurgotik tutigin. Kateb tebutit kole ara anyun ngeamdoi akobo Kristo kele king'et komong eng chekibek kotepto na anyun komwoe biik alake eng kwenung'wong kole mang'et Jeiso eng ichek chekibek. Kale kot kemwoe kele kime Jeiso akong'et ko amune eng Korinto komi biik chemwoe kolen mang'et Jeiso. Walu Paulo tebutiet nebo biik chemi Korinto chekiesho akobo ng'etiet. Akikoimak biik chechang kele angang kome chi ko kikobor katindioni kou rani eng betusiechu rani ko kikeboisie kainet kicham akase Ngeresa kicham komwoe kole kakile he has kicked the basket. Maana ale kilyon in kikabut nekikitiar kele ko kikiboisie biik kokoikoe biik nyekewal kitikin kele acha pass away kokwo
aya rani kokewal kele kikure rani pass on irole wetito Ngeresa kikitaune oro kick the basket akenya kele kakome chito chu kikwono aya nebo aeng kele kokwo kokosirto kuno boisien nande kele kokosirto pass nguno ko kele pass on neiboru kele kap kotestai chichi kotepse ketebe masishi besho kotege masishi koi saa sita saa saba kole biik ongetelese ongegen kidogo amelanji ak Jehova Kipsengwet kale kemetoche boroindo kwam lanji sikobit ketestai itele kityo ingelele kot komi kasarta nekoitoi biik kondit ak tekisto neo mising ko betut nekame chito kosisho biik kabisa amu kimwoe chito tiliet nebo gai kole mi olin akwame kaamlanji ak Jehova katuiyo nguno kaamlanji kongesishe ketegen mara kisis chitugul sikeamlanji kwamlanji kuli yekakotar lanji kele ngua maya kakwam bas kole anyun kasech ko kikeboisie ngolyondo notok keyapta kele angamet ko kayaptaetab sobet nebo emoni komutech kebe Kipsengwet amu biik che kororonen ko kikeboisie ngolyondo notok kekaigae mugulelwekab biik. Paulo kokamwa kole chito netaita tongoniat nebo biik chengetos ko Jesu Kristo amu kiterter meet kime kolach kikelach borto nenyo koi bornyo akoi komurtoiyot kome bori eng inendet ketup bori eng orititab Kristo Jesu nenyi akane ako betut netai nebo wikit kole Jehova koyok Jehova malaikayat akonyo kole Jesu kale kwanda nget keisto koita akokur Jesu koistogei ngoroik chekikelach kolach Jesu borto nemakonunei ak nemakomei akoik bortonyi nemakochenge kari nekilonyi lakini akinye ko kicham kowendoti Jesu kekere lakini kingakonget Jesu kokakolach borto age bortoab Kipsengwet nebo katerteret nekakoterter meet ak nyigisindo nebo yoitiet ak meet nebo emoni angang'etietab Kristo ko logoiwek chemiach inendet taitanyo ko ngisoman Korintoik 15 koitetab 20 komwoe ng'alechatak kokimitech koyenai kele angang meetab Kristo ako king'et anyun Kristo komong eng chikibek tongoniat nebo icheket cherutos amu yekibunu meet chi ko kibun akine ng'etiet eng ichek chebeku eng chi agenge amu kime Adam amu tengekto kobek bororiosiek tugul akebeku eng Adam konyo Jesu ne Adam nebo aeng yokolach borinyonet akoib bori akoi meet akong'et eng betut nebo aeng amu kibun meet Adam komutech akoi kererit eng meetab Kristo amu Jesu nekinyokolach itondonyo nebo Jehova keng'etye eng inendet akesorwech eng inendet akenyoru kamang'unet nitok logoiwek chemiachen nenyolu kenai kele Jesu ko taitanyo Jesu ko kiptaiyandenyo neiterterwech meet ameche asoman kurget agenge eng kitabutab Thessalonikek kale Thessalonikek meet mokochigei orogenet yekabit chi amu meet ko karu chito eng tuguk chekokonyalil mionwek kaimutik ak nyolwok chechang nga meet kekure ruondo ako chi nekaru kong'etei ruondo nekirue rani ketindoi kamang'unet kele mutai keng'etosi kristianatet nekitindoi ak Jesu nekiyan kengen kele mutai kanyo Jesu keng'etech ketuiye ak inendet kamong Korintoik 4:3 ako mameche anyun chekitupche oeku chemongen akobo icheket cherutos kele amorokense kou biik alak chematinye kamang'unet amu Jesu neking'et amu kime Jesu akong'et kokeny kou notok anyun eng icheket cherutos eng Kristo Jesu imutu Jehova koboto inendet
Yo kaboisie sirutikab Jehova kole imutu komelen ip komutune kipsengwet. Ye kanyo Jeiso komi kurget nenamegei ak kurgani amu kikoboisie biik kole angangome chito kwo kipsengwet kale tun komutu Jeiso icheket koek ng'onyuni. Ko kurget newole ko kitabutab Efesoek. Amache isoman kurgetab Efesoek somok koitenyi kwagenge imuchi isomanate akoi koite nebo somok. Melen imutu Jehova kongete kipsengwet amu nito ni koboisie biik kole ngangome chito koendi kipsengwet ako tun komutu icheket. Eng somok koitet agenge komwoe kole kou ye kiong'etyo anyun koboto Kristo kou ye Tarishet Pastor Nyalile. Muting yourself. Okay, testai. Oh, okay, sorry. Kamwa kole kou ye kiong'etyo anyun koboto Kristo ocheng anyun tuguk chemite barak. Ole mite Kristo kotepche eng eutab tai nebo Jehova. Obwoti tuguk chemite barak ak tuguk chemite ak ma tuguk chemite ng'onyuni. Amu kiobegu ak kikiuny sobonwekwok koboto Kristo eng Jehova. Amu kiobegu ak kikiuny sobonwekyok koboto Kristo. Yo katok Kristo ne sobondonyo ketau akichek kou inendet. Logoiwek chemiach chebo ng'etiet ko amu kingome Kristo kouny sobonwekyok eng oritinyi. Yenyone nebo aeng komutu amu kikouny mugulelwek kimi ng'ony amu chi age tugul nekame nemanyor aya kityo Elijah ak Enoch chekibo kipsengwet chemanyor meet. Lakini achek tugul chu kemi ng'onyuni. Ko ngibe kome chito ipkekonori eng sanukut eng yo ak ketup ak kekere kererit kale Jeiso aunye sobondab age tugul neiyono. Amu Jeiso nekikiyan ako kiketach logoiwek chemiachen ko kikeuny sobonwekyok eng inendet. Tun katok Jeiso ketau akichek amu ane ak Jeiso ko kit agenge. Sarunindenyu ak kiptaiyandenyu ko Jeiso. Makitindoi chito age. Kamang'unenyo ko inendet. Katerterenyo ak kayanenyo ko inendet. Ko ngo Kristiani nikikotai Kristo Jeiso komi kamang'unet yoto. Logoiwek chemiachen kuni kele kime Jeiso ak kikitup ako king'et. Marat meet inendet. Kiterter meet eng kimurtoiyot. Meet nebo aeng, meet nebo koigeny, meet neibestosiech ak Jehova. Ko kikoterter Jeiso chotok tugul. Amu ikala ng'atutiet kiptengekyot age tugul nekalel konyolu kome. Ko kinyokola Jeiso lautiet nebo tengekto sikokonech katerteret. Nito logoiwek chemiachen eng kristianik tugul chekinyoru kamang'unet. Tos mi chi netindoi ng'olyo? Jeiso ko taitanyo yekakemwa. Kongoi mising. Ngatai kiboityo nerubei. Kongoi Pastor. Kebeberta nerubei ketebegei kelen borto nebo ng'etiet. Ko kamwa eng kitabutab Korintoek netai 15:35 kole ako mwae age alake chi age kole king'etito ano chekikobek ak bwone eng borto neu ne. Yuto yemoche kekilkilye kele une borto nebo ng'etiet. Kowal Paulo eng koitetab 36 kole inyeni neiberber. Noto neikole inyendet nemasobei ingot komame. Noto ikole komekole borto netun bitu. Ako keswot buch netun bitune ngo kanganiat anan ngo kiy age. Ikochin Jehova borto kou yeiboiboi inendet akokochin keswot age tugul bortonyi inegei. Banyek tugul ko maagenge. Ako mi alake chebo biik, mi alake chebo tiong'ik, mi chebo taritik, ako mi chebo njirenik. Ko ng'alale Paulo kole ngome chito ko ngong'et kong'ete tamirmiriet sikouyo katebe kaptamirmir
nikemwoe ilen iyoni chechang kole ngeme kong'et keng'etyo awendi ane singabaweke nyokere tuguk cheu eng yo kokose lakini makere chi. Borto nebo ng'etiet koter. Kale sirutik chemyachen kingeyai Adam ko kiyakiyai eng itondab Jehova. Ako kingetom kobutyi tengekto ko kitinye borto netilil. Ako kingebutyi tengekto koit meet ak koit ng'okit nebo chiyos. Ko chichotok kakechub ko ngotuiyo kokatkei ko chitos kawaida. Lakini wendi sikoit ng'okik kong'asor. Ako nekakome akong'et eng Jeiso kotinye borto neu nito nyo, noto amune kikimuch kenai Jeiso. Kingoker Maria kole ako Jeiso mani, koker ala maliet, koker ng'o komakuye komie lion. Kong'ep kole ngoker Pilipu kostukan akole Jeiso nguyo kekerto ano, nyo sapsap. Kosapsap kole tos tinye borto nebo tamirmiriet, tos tinye tamirmiriet panyek. Konam kole ango Jehova man kokutunya kosa. Atyo kole uyot maoyan. Kotinye ne nekiame ngai. Kele yomi njiriot ak makatiat kolo kona misakine. Kole tos ame borto ne tamirmiriet makatinik. Kounotok kanyo Jeiso lakini makotinye borto ne mei, ne nunei, ne myoni. Makotinye borto ne nyerat, ne wendi kobetei. Ko kit neking'ololen yu ko kimnatet nebo walet eng ng'etiet. Amache aboisie korokutik chekaboisie sirutik. Kwang'utiet neo nebo kinooksei ko kame keswot atyo kosie. Eng okwek chemi olabo Timbarwa ak olimbo Keiyo olin ole kikole biasik. Ko ngap konun biasiat akotoi kobul, akotoi konyalilit korok sikobul. Ko ngelen kotaitil kole kelachab tomo kono ngipkekol kityo. Lakini kwang'utiet agenge ko ngipkekol biasiandanoto kokokait kokonyalilit akotoi kobul komasta age nekakonun. Ko ngipkong'et akosie komong'u biasiat, yani nerabwoniot nobo chumbek mising amu noto neshokonune. Komong'u biasiat nebo kwong'ut ne yekakoner kotun koi. Ko ngipkebal biasiandanotok kenyor chelelachen chekororonen chemanuniotin amanyalilen. Kwang'utietab ng'etiet ko kerkeindo nekiboisie kipsengwet. Kole sirutikab Jehova kokeny ker keswoto. Ngap kekol keswot akot nebo moning'otyo ak osotionyi. Ko ngap ko moning'otiot age ko kiwo sikekwerkei korir kondab kome, anan ko kora, anan kobo memet, anan ko sikuyo sile, anan ko kiyait keldo. Lakini mutai ketunis ako nito kora, anan ko nito birir kong, anan ko nekime konda. Kesiche lakwet netinye konda nelildoi nelel, mau cho biriren cho cheu chebo orkochi kobiriti chekuk. Kalya amu kamang'une kwang'utiet nebo kakituiyo ak kesich keswot nelel. Nekawalak keswot nebo keny nekikosit kot konyikal wale, lakini ikere boiyot naos nakot kap kotunis ako kenyisiek 60 akesich lakwet neikwong'e kityo kilen kararan netya. Ko kaboisie karakutik chuto aeng chebo keswot ak iotet kole ngot kome keswondani akonun aketup kong'etei koeku keswot nelel. Kounotok eng Adam netai ko kingyo kibutyi tengek koit nunatet. Kong'ya koit nunatet koyai konyo Adam nebo aeng. Nyekinyekesike osotiot nebo cheptab orani asikobit eng katuiyet nekikituiyo kimnatetab kirkit nekibo kipsengwet, sobondo nekibo kipsengwet, kimnatet ak kamuget nekibunu kipsengwet kituiyo kitondinyo kikartat nibo nyalulnatet akobo tengek. Tatyo keng'etye eng ng'etiet nelel yekakekuyo yautiet nelel eng inendet. Keaech as nguno keeku keswot nelel nemakomei. Ak yetunyo Jeiso ko keng'etech kokonech borto nemakowalaksei amu taketinye nekinye. Ko
Kounotok nguno as ketinye lewenet kelewen kebebertanyon Adam nebo oeng nekinye kesorwech eng Adam nebo oeng singiyonyiegei inendet ak kinomyiegei inendet kiu keune karaita nekibo Adam netai keuchi kot nelel nekaketekwech eng Jeiso. Anan iyesye ilacha atebe ane karait ole kicham komi chemosit ing'etu ak bortonin nenunei. Kounotok ingechomchin notok amune sikomwa kitabutab Romanik kole amochomchi borwekwok kotakeboisie chito neos keae tuguk chebo tengek amu kaweku yautiet nelel. Kounotok kristianindet neiyoni ng'etiet nebo Jeiso kokakeai koek yautiet nelel eng orititab Jeiso. Kounotok amwa anyun kurganatak kole boisiet neoe ng'etietab Jeiso ko kateb tuguk, kamwa tuguk somok. Keonye netai kole kwang'utiet nebo Jehova kuye kamwa kowal keswot nekanunei kot kolelit. Nebo oeng komwa kokeny kole ikochin Jehova borwek cheterchin chitugul. Mi borto nebo ng'etiet ako mi borto nebo tai nebo Adam netai. Terchin nebo tiong'ik, terchin nebo chepkim ak songokiet, terchin borto nebo njirenik ak nebo tuga. Kounotok kikikonech borto neyomegei ak ing'ony ak ing'ya kobit tengektok kochamcha Jehova kowalak borotok koyamgei ak yotok simang'et chito konyolili akoi akorirei. Ibwat ndakirirei Adam kenyisiek elibusiek ak milionisiek akorirei lakini mamee. Kochamta kipsengwet kome asikomuny sikoit ng'etiet akokon borto age nekakitilil makomi tengekto. Kounotok ko kikonech borto nepkonomegei ak kipsengwet, borto nekitinye konomegei ak ing'ony amu kabutet nekiib. Kokonech borto nekergei ak ni lakini makotinye nunatet asikonamgei ak borto nebo kipsengwet. Nebo somok ko kamwa kole lilindo nebo kecheik ak taboik ak rumerik koterchin. Kounotok borto nebo telunotet makergeitu ak borto nekikere nguno. Komwa anyun kole mi lilindo nebo asista ak koitetab artam ak nebo arawet ak nebo kecheik akoterchin kecheyat age ak kecheyat age. Kunoto anyun akine ng'etietab chebeku. Kikole ng'emisiet ak king'eti komakomi ng'emisiet. Kikole komami tekisto ako tun king'eti eng telunotet. Kikole eng nyalulatet ako tun king'eti eng kamuktaet. Ikere as nguno kekerkeite Paulo borto netun kitochen Jeiso ak borto nekitindoi nguno. Kongole manyabani korotik ak borto paunatetab kipsengwet kokale nito nunei, nito nyalulat, nito bo ng'ony nebo yaet komaite kwa kipsengwet amu mapkonomegei ak olot. Kikonech borwek chelelachen. Kounotok komwa anyun kole koitetab 44 kikole borto nekikisiktoi ako king'eti borto nebo tamirmiriet. Ngomi borto nekikisiktoi komi akine nebo tamirmiriet. Kouyo akine kikisir kele kiek chito netai Adam, chito nesobei, ako kiek Adam nebo oeng tamirmiriet neikoitoi sobondo. Ikere ile ngemi boiyot Adam kokitach Adam borto nekikikochi eng kabusetab Jehova. Ako ngomi kotab ruburan tengekto akobututa amu kimenit emet kobututa koiyo chemulit. Kokiyo chemulit koek sobondo nebo magendo nengisire oret ikere komosi ak komosi amu tos bachin kibatit eng oret. Komu iribegei amu mei moche insurance. Lakini kole kipsengwet nyone tamirmiriet netilil sinyokoek anyun nemeng'isie orit ng'ung
ako kimnatet nebo borto ne ikoitoi sobondo ma nesome ako ne ikoitoi kou noto akine koit 45 koit 46 mendoit nebo tamirmiriet ako indou nebo borto yeibata koek noto ko tamirmiriet chito nebo tai ko kibo ng'ony Adam ni kibo tai bo ng'ung'unyek chito nebo oeng ne noto ko Jeiso kobunu kipsengwet kou yeteptoi nebo ng'ung'unyek keu choto achek chekebo ng'ung'unyek ako kou yeteptoi nebo kipsengwet noto ko Jeiso kou noto akichek chekakiyan inendet koitetab 49 kou ye kikiib itondab chitab ng'ung'unyek kotun anyun kiibe itondab chito nebo kipsengwet logoiwek chemyachen chamanik chok ko kele maame Jeiso kityo sikomechech ako kime asikobit kenyaban sobondanyi akinomyenek embit nebunu kipsengwet achek chekikiyemitik chebo ng'onyoni asikobit ketach sobon kobun kipsengwet kou notok age tugul nemi Kristo Jeiso ko kakoyautiet nelel simatakoboiwech tengek amu kimi orititab inendet tatyo koek sobondo nebo tamirmiriet nemeng'ishe eng oritinyo akeeku yautiet nelel kimnatet nebo katerteret nebo ng'etiet neking'olole eng wikini koboto borto netun kitoche nebo borto nebo ng'etiet koteb anyun tebutiet nebo let ketore kele ngot ko kaa kiketach kimnatet eng inendet akikenishei ketach borto nemakonunei amakomeei amakoarakendos biik kotoretitoech ano nito yekimite eng borto nenyalulat neimuchi konyor cancer neimuchi konun eng ng'alekab chebwonik anan ko miondab sukaruk anan ko miondab tuguk ng'isiat chekokoitunat ingonyalilin borto kotinye ratitu ko nee kamang'unet neketinye kingen kele kikeni kuye kamwa Paulo kele kitikeni amu kikeni yaet nelel amu takemie maini tom koek permanent nimbo kipsengwet ako yeit nin nyekekonin kot nebo koita ma nebo emait kou notok ingonun ni kou notok ko kale kitikendosi tamanab kituiyweini sikilokwini ingokonech notok kamang'unet kenai kele akot ngakimi ng'uny nekisirtoi ko ngeboisie boroinotok kemwaite akobo yetunet nenyone akikenishe kikosegei borto nekikechobwech nekakamwa arap Maru kole kikeunyech ak pasta ing orititab Kristo Jeiso kocham komi kit ne ngabiwe benki ibikoite rabinik inde deposit kelechin tun koek machuan kele yakoek machua chekeni nyeitach ko kikinde insurance nin yakobata kele bas kotun kakoek machua kekonin askarit ne mpya manakikerus no amu kikoingian koek machua nin akoit chito nin nyekekonin borto nelel nenyekeropchin tugul chekishokoyakta application nenywa kole amache ane atach Adam nebo oeng mamache boiyoni yos komi alake chekiba kocham komasindet kole oye tata kewek kosit nikinye ko nindok ko ngurulden karit ko kiwe lakini nekaimwau ile nguu hatari nemi komasi amache aal borto age nemamei kotun kamachuan kekonin kityo kele oranias nekikeai application uzuri ko kishekaiwech application ipkesir kaineng'ung kakilechin kityo nde sei yumbo kapkeliet lakini chekit ko kikesir kaineng'ung tayari indoi sei ilen wei kayan akichomchi tomirtab chebo Jehova ikoistogei kosob sobonoto ngoriting'ung anan ilen ngomatingo nenyu kainet komondoi sei achame ane osit nikinyobo keny ingotoretech Jehova eng kainetab Jeiso tos mi chi netesei anan ko tebut Ya, kameche ang'etin, kameche amwa kityo ng'oliot agenge pasta eng yo ale bo komonut kanetishoni amu istoi kanetisiet nekikinyoru alak eng betusiek chekibo tai akotoreti alak chemanachi konyoru kanetisiet neu nekikinyoru amu abwoti ketebegei ak tupchoshek chuk olekinye kolechino neketupche
tos tun inye yekaimei imeche iegu ne? Tos imeche iegu teta anan imeche iegu seset? Ero, ko kikinyoru kanetishet nelen chito ngimei keyai kiy nekile reincarnation imong'u eng masin iegu seset. Kole kongap kechupkei kolecho kwenda tun ko seset kokeng'etin kokemei ko tun kebinyo iegu seset. Ole uteptoi nguno ko tun iegu seset kama. Ero, kolenin kelen keranum no kabisa no ko tun kome komong'u no koeku malaikayat anan komong'u koeku kiy nekararan kele tun eku plengwet tun eku ne. So kikobit kanetishet neu yo nekakile ngimei imong'u iegu kit age, imong'u iegu teta, imong'u iegu seset, iegu cheptuget ngoya. Akotestai kanetishonoto akoi rani neineti biik alake akoyoni kanisosiek alake dinishek alake mameche ale kanisosiek dinishek koyoni kole ngome chito kowoloksei, yani ngoro seset newendoti ngolo kele matwa sesono imuch ko chi anom nekiking'enkei eng wakati fulani kosich koek kanetishet nekaburukokei kotko makenai kele maketab psengwet neinetech ko ne. Kale pasta tun eng kasarta nekawechkei Jeiso kokonech borwek cheu chuto nekinoe kele ara marune lakini borto nemakonunei ko yekikinai kele Jeiso ni kero kotun kinai akine kele Pastor Chemakarni ako borto nemakonunei netepchei ak Jehova koekeny. Mawalaksei Chemakar tun koeku seset anan ko tun kowalak koek oloitiket kieku biik chechuto lakini borwek chemakonundos borwekab kipsengwet nekergei ak borto nebo Jeiso. Kanoto nekameche Amen. Amen. Pastor Stai. Kongoi. Bo kamanut mising kanetenyo nekakinetkei rani akobo kimnatetab ng'etietab Kristo. Makinetigei kityo ko atindiot, lakini kimnatetab ng'etietab Kristo ko lumdaetab sorunenyo, lumdaetab kamang'unenyo ak sobenyo nebo koigeny. So kebendi ketoroti awekchini mwalimuinik chekakondoi kongoi eng kanetishet nekakitesetai. Kim mising kanetishet nebo rani, notok amu lumdaet nenyonet nekitinye kamang'unet Kristo neking'et. Kwang'wan kasi komwoe akobo katerteret nebo let. Katerteret nebo let nebo meet. Kikesomani eng kitabutab Korintoek netai 15 koitet 54 agoi 57. Mwae eng yoto kole ako yekakolach nitok nunei nemanunei ak nitok mee nemamee kosulda anyun ng'oliot nesirat kole kakelugui meet eng katerteret. Meet, mi ano katerterisheng'ung? Meet, mi ano ng'wanindang'ung? Ng'wanindab meet ko cholwok ak kamugetab cholwok ko ng'atutiet. Ako kikochini Jehova kongoi nekonech kiterterishe eng Kiptayandenyo Jesu Kristo. Kakomwawech, kakekas tuguk chekamwa Paulo eng yoto. Kurgani kokakomwawech kit nebo kwang'ut nekim. Eng Korintoek yuto kakesoman kokonech ng'alek chekimen chebo kamang'unet ak katerterishet nebo meet. Kale tun kiterteri, kakekas eng yoto kale tun kiterteri meet, komakotinye kimnatet kokeny meet. Kamwa eng yoto komwa Paulo kole kilugui meet, kelugui meet ako eng kabelishet. Kale meet nguno nekikere nguno eng biik chechang kokome chito, kobwoti chito kole kabek kamang'unet. Makomi kamang'unet age tugul, kakoit let nebo sobetab chichoto. Lakini kakomwawech eng yuto kole yetun kawek Jeiso kotun nyikiterteri meet akong'etyo icheket chekibek eng Kristo akoker Jeiso kokeny. Kale akolach nunei nemanunei, akolach nito nunei nemanunei ak nito mee nemamee kokeny.
Ko amune sikomwawech Paulo eng yotok. Kaiborwech eng yutok meche konetech Paulo kenai kele borwek chu kitinye chu chebityin mionwek, chebityin cancer kou yekamwawech Pastor Ngetich, chetinye nyalulet, chekitinye tikenoik chenome tengekwoki ak tugul ko kamachute kipsengwet. Meche mamech kobarwech Paulo eng yutok kole mawendi borto nebo panyek kou notok ak korotik. Lakini yenyo Jeiso kewalech achek tugul akobek meet. Ako makotinye katerteret age tugul. Makotinye katerteret anan kamuget age tugul meet. Kamwa eng yutok eng lesson kole kitoi Paulo eng kebeberta nebo let eng yotok kisomani nebo Korindoek eng ngalek chetinye biik, panyek ak korotik, kale komaimuchi konyor baunatetab Jehova. Kobor kole borto nitoni kitinye komawendi kipsengwet kou yekiu. Amu mi biik chemwoe nguno eng kanetisiet, mi kanetisiosiek chechang chemi sang yo chemwoe biik kole ngokakosirto chito kokakwo kipsengwet. Kasirto chito nekomioni konam cancer kokakwo kipsengwet kou notok. Ko kale nekatikeni nekariach karing yo kole kakwo kipsengwet kou notok. Kobo ne nyonunetab Jeiso nebo oeng? Bane nyonunetab Jeiso weny? Bane ng'etiet nebo oeng nyiking'eti chikalya? Ngotko unotok kimuti chito kwa agenge kunotok ngome chito kokakwo kipsengwet kotebutienyu kobo ne nyonunetab Jeiso? Kikeni Jeiso kolya? Ngotko kakibendi kunotok ko katabendi biik tugul kunotok kotko makomi chi age. Lakini mwoech eng yotok kole tun ndanyo Jeiso nyikong'eti icheget akewalech. Kekonech borwek chemakonundos, kekonech borwek chemakomeitos kongeny. Kale eng kitabutab Korindoek 15:42 akoi 49 kole borto nekakitup nguno kotindoi nunet akomee, ako nebo ng'etiet komatinye nunet amamee. Isomani eng yotok kora Korindoek netai 15:50-53. Kale kit nemwoe Paulo ko kale nyolu kewal borwekyok sikobit konyor baunatet nebo kipsengwet. Eng nwokindo kokaboisie Paulo kabwatutiet nenunat nemee kobor kole atebenyo nebo tengek komaendi kipsengwet. Eng siretab Yahudik kale panyek ak korotik ko ng'alek chebo chito nekikobut. Kakekas eng yotok. Panyek ak korotik kobo chito nekikobut. Notok amune sikonyolu kewalech kenyoru borto neimuchi koit kipsengwet nenyolu. Kale yekikas eng yo kitabutab Korindoek yakisoman 15:40-54 kale kenyoru katororet. Akasome ale sisoman kora Tesalonikeek netai 4:13 akoi 17. Kale akemwa anyun kele kakelugui meet eng kabelisiet ko kakosulda. Kale kakesulda anyun ketien anyun tiendo nebo katerterisiet nekimwoe kelen emet nyeno katerterisieng'ung, emet nyeno ng'wanindong'ung. Kale yaakse nitok eng nyonunetab Jeiso ikanyo Jeiso banda nebo oeng. Yotok yekaking'et chikikobek eng Kristo. Yotok kait Jeiso betut nebo oeng kotun king'eti biik chamanikab Jehova. Tun king'eti chikikobek chamanikchok chikikibet, lagokchok chikikibet ak biik tugul chikikibet chikang'etyo yetun kanyo Jeiso kale kocheiriaget. Ngisoman kit nemwoe eng yo Ellen G. White kale yetun kanyo Jeiso kocheiriaget akokas icheget chekibek eng Kristo akong'etyo akewal icheget kolach chemanunei makotinye borwek chebo miondo kokeny. Ameche asoman kit kitikin eng yo nekasir Ellen G. White. Kale Jehovahditab Jeiso ko kayamiset nebo iman nebo sobondab kaikeny. Inendet neiyono nekamwa Jeiso eng yotok akot ngome kotokosobei ak chi tugul nesobei akoyono komamee matiny. Kale ak chi tugul neiyono komamee matiny. Tos iyani inye nitok? Chekibek chekiyan Jeiso king'eti sikonyor nemanunei akewal chetililen chesoptos koba kipsengwet amakere meet
kwangutiet nekimache Kristo koyai eng ang'etiet eng kang'etetab Lazaro kobun olda chekikobek koboru akobo ng'etietab ichek chetililen. Asomani atesetai eng yoto kora nekit nekisir Ellen G. White eng kitabutab The Story of Redemption. Kale kibotan ng'ony eng tekunetab weritab Jehova yekure chetililen chekiruitos, kikas tuget akomong kokakolach lilindo nemamei kokakewal. Tos ibote chotok? Kale tun kotyendos icheket akowaktos kolen katerterisiet. Akomwa icheket kole emet miano ng'wonindo ng'ung, emet miano kabelisieng'ung. Tos ibote chotok tun ikenisie kokeni Kristo. Kale akot ngebeku nguno ketinye kamang'unet kingen kele tun king'etech yenyo Kristo nebo aeng. Eng achek kiyoni kele yekasirto chito kokaru kityo. Kale tun ng'etos chito tun karcheriaket kong'ete chito kuakenuchi kuakasir kole akong'et akoro Jesu kokanyo. Kou kamatinyi koruiyo ichek kenyisiek 1000 chetya kou rwondo nekaru akong'et eng betunoto. Ko ongechobekei asatun kenyoru katerterisiet tun yanyo Jesu keeku chechobotin kenyoru akeeku che kakoterter kenyoru katerterisiet kesiche kamang'unet neinegei eng kimnatet nebo ng'etietab Kristo. Tos mi chi netinye ng'olyo nemeche kotes? Asomani kityo ng'ang'utiet 20 kaitenyi ko 5. Kaitenyi ko 6. Kale baibai ako tilil netinye yamtaet eng etiet nebo tai. Amu mabau ichek meet nebo aeng. Ako eku ichek tisikab Jehova akobo Kristo akoloitoron ak inendet kenyisiek 1000. Kale baibai ako tilil netinye yamtaet eng etiet nebo tai. Mi ng'etiet nebo tai ako mi ng'etiet nebo aeng. Ichek cheng'etos eng ng'etiet nebo tai koek acheriaket akochorgei Jeiso keng'etyo ng'etiet nebo tai. Baibai inendet netinye yamtaet eng ng'etioni bo tai akotoroch Kristo akotebi ak Kristo. Amu mabau ichek meet nebo aeng. Mi meet nebo tai nekebeku nguno eng borto. Ako terit acheri ngotun kebeku meet nebo aeng kokeny. Kokakebeku netai ak tun ipkebeku nebo aeng. Beku biik chetai chekibeku akebekererit nguno. Ichek chetun ng'etos kong'etyin sobondo ichek chigei nemie chekikayan Kiptaiyat Jeiso. Ak ichek chekimayan Kiptaiyat Jeiso kotun kong'etos eng ng'etiet nebo aeng. Ma ng'etiet nebo tai. Ng'etiet nebo aeng akobek meet nekibeku koikeny. Kale baibai inendet netinye yamtaet eng ng'etiet nebo tai. Au mabau ichek meet nebo aeng. Meet nebo kena nekebeku akelus koikeny. Ongesa kipsengwet sokondoiwech sikokonyit teta mimirienyi asikobit ketach saruno nekikekonech buch ak nesire tugul kotun keeku agenge eng chetun kitinye kebeberta eng ng'etiet nebo tai aketoroch Jeiso aketebi koboto inendet koikeny. Ngondoiwek Jehova kowerurok. Kongoi. Tos tokomi chi age netesei? Ko kongoi ngondoiwak. Ketinye kelelian? Okay. Kerat Tricia neng'ung. Makikosin? Kabaibaitu eng ng'olyon alen tun kiwolech kamismiset. Ibwat kimismis agenge kole ako kakoit Jeiso akakeng'etye. So Bo kwang'ut. Kimuchi kebwati nguno chotok tun kiwale ku kamismiset. Kimuchi kiker kuo nguno ikoekei Jeiso kuo keny. Lakini nyone Jeiso nematiny. Nyone Jeiso yekibwoti kelen ikoekei. Ko cheruitos kotun kong'etos kolen koker kuo tom koek keny matiny kikoek kenyisiek chechang. Ko kongoi mising. Ngondoiwak Jehova. Kimnatetab meetab Kristo. Ne notok konech keng'etye. Ng'o nekikong'et alak.
mamiten. Mami. Lakini ibwat kong'et Kristo choto kikuyo eng chekikeyan ketitab Kristo eng komismiset. So ongiyan Kristo. Yes, egu boiboiyet, tun egu boiboiyet neo missing. Tun egu boiboiyet. Kangasomani lesonitani, it was so powerful. Tun egu boiboiyet tun anam lakwenyu. Nikisirto kobo wikishek aeng. Angen ale tun imutwa Jeiso akokona. Ageni betunoto. Tun egu boiboiyet ketuiyo chekikosirto chamanikchok ak choronokchok. Ongikilgei. So, ngamabwa wikit ne kararan, agoi wikit nenyone, lesson nerube ko nyekeneti akobo kiyoknotet neindochin chomyet. Kiyoknotet neindochin chomyet ko togotin. Ko ngomami chi netokotinye ng'olyo age tugul kesoe. Ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kiweku ngongoi Jehova nenyo akobo somanet nekobo rani nekakinetkei akobo kimnotetab kimurtoiyot. Kongoi Jehova nenyo akobo Jeiso nekiyoku asikome. Kongoi akobo ng'etienyi noto ne kamang'unenyo. Noto ne lumdaetab kayanenyo ak kamang'unenyo ako yekiyan kenyoru sobondab koigeny. Konech kakiletabgei Jehova nenyo, inyitetab mirmiryeng'ung, ng'wek chuto chechobech akobo nyonunetab Kristo nebo aeng. Situn keeku chechobotin keker inendet Jehova nenyo ak kotianyech sikenai kele kikiken ak keboiboitu yekiro inendet Jehova nenyo yetun kituitosi ak chamanikchok chekikondo chekikoruiyo koken ng'etiet nebo aeng. Yetakikenisie kemi ng'onyuni Jehova komiten kikwogik, komi tugun chechang cheusech akosomin Jehova asikobit inamech eunekchok ak ikonech kimnotet asikobit ketelelye imandang'ung Jehova nenyo. Konech kimnotet inyitetab mirmiryeng'ung Jehova nenyo. Ara mami kiy age tugul nekinetin. Kisomin asikobit itebi kobotech akoi wikit nerube yekinetigei lesson kora amu kisoe chutok eng kainet nebo Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Amen. Amen.